Biishopu kusembo najarangu nkebyo buhinji no buriso kubiri kutahiza changu ihanga rya Uganda gavumenti kabire nebiteka mu chango kwenda ngo ihangaraganyirwemo. So tunajya kusaba gavumenti kwa budgets kurango batamusaza kumara ya culture kule eyongyere Omumbarira ihange yo mwaka 2023 gavumenti etireho buhumbigani kumukwera mu kuteka hemiringo yo kuzibiribara ry'ibyo kurya institutions za gavumenti. Hona gavumenti gumize muyatekaho buhumbi 2 miliyoni 200 gukora ibintu nka irrigation, climate change mitigation, value chain development, agricultural research and disease control hamwe n'ibindi. Baze kuteza amakuru agakora kurekera bene bibo nungi za avocado, academia, ibitoke, bibo za nyansi bitarimo batoleka inyanja, buzinente abeke nsima mukamwe muri mo gukora scientists baruho bayingi hano abantu basobora kuvopinga technologies so improving productivity akwitaka kehere abantu bendera kanya so nambira ngo research institute roho ngo kutunga magezi gukora kurema polisi so kanyisa mata kanyisa nyama kanyisa byokurya ortaya y'urw'abanyadina bakurugirira habanaro rubire rugenderire kubegesa kandi bakabamanyisa habinte barukora nkanaro kwenda ngo nabo butumwobo babutwara habanta barukushomesa. We have listed a number of stakeholders whom we are going to invite here, but we decided to start with the religious leaders because these people are addressing a big number of people. Konkorta yayo nurwijaho bw'abanaro bariyo baritana n'ekizu buco butajirita karru kumara ahibako basakora emirimo yabo itakerga hamwanyo gurye no buhango bwa acres 500 konka acres 200 ziryo mu kishara kandi har 300 zuru kusigara district ya Kabarore katwaraho igana kandi aba mountains of the moon batwaraho igana ezindi agati ya Naro agati district agati ya MMU bwana basoro angaraho hano abantu batoba benefit yo kumanya Gashakwa Agacencwire.